Za novo, za tretjo generacijo Tuarega je Volkswagen krmilo nekoliko zasukal. Pri prvih dveh so namreč Tuarega promovirali predvsem kot zmogljiv stroj. Zagotovo se boste spomnili leta 2006, ko je Tuareg s takrat 5-litrskim 10-valnim turbodizelskim motorjem iz hangarja potegnil 155 ton težkega Boeinga 747 in se tako zapisal v knjigo rekordov. Spominjam se tudi modela Kong in pa seveda pri tem ne smemo pozabiti 2 zaporednih zmag Tuarega na reliju Dakar. Volkswagen Touareg je torej že dokazal, da je močan, da je zmogljiv, da je sposoben največjih terenskih naporov. Zato niti ne preseneča, da nam Volkswagen za tokratno predstavitev sploh ni pripravil kakega terenskega poligona, da bi tega lepotca umazali. No, zdaj, ko v modelski paleti manjka prestižna limuzina za bogate z imenom Phaeton, je ta veliki terenec, ki je dobil ime v Sahari, postal sinonim za Volkswagenov prestiž. The abilities of driving off-road are still there. This car has abilities to get used, and on the other hand, it is extremely comfortable. And this comfortable side of the car, we improved a lot with the new Touareg. Glede na izkušnje s prvima 2 Touaregoma vsekakor lahko zaupamo, da bo suveren na zahtevnih terenih, pa čeprav so v praksi kupci Touaregove kompetence koristili kvečemu za vleko čolnov in počitniških prikolic, seveda na skrajno udoben, komforten način. No, po novem bodo to počeli celo z elektronsko asistenco. A kakorkoli že, zdaj, ko je komfort stopil povsem v prvi plan, so ključnega pomena sedežna masaža, drag les, naravno usnje in pa seveda gadgeti. Vendarle so prav imetniki zlatih kartic tisti, ki jih imajo prvi. Navajeni smo, da nam moderni avtomobili nudijo priboljške iz vsakdanjega življenja, ki jih poznamo iz čisto drugih situacij. No in Volkswagen je vse skupaj združil v ta velik zaslon. 15 palcev je velik in za lažjo primerjavo. To je tako veliko kot zaslon v tem 15-palčnem prenosniku. No, če boste merili s centimetrom, boste sicer opazili odstopanje v milimetrskih enotah. Je pa zaslon polne HD ločljivosti in ukrivljene sorte. In lahko rečemo, da je vzorno odziven, še posebej hvalovredna pa je zelo intuitivna razporeditev stikal. Volkswagen is known for touch interaction, and we started in 2004, and of course we have swiping, zooming, 1 finger, 2 fingers and long press, all as known from digital devices, Android, iOS and Windows. If you want to open it up to the full screen mode, in this top part here of the tile, you can do a long press. And you see, you can choose off-road, for example. You can always press the home button and you know, okay, I'm home. Very comfortable, and you can put your hand here and do all the adjustments you need. And here, I can even do it in Slovenian. Navajeni smo tudi, da je Volkswagen vedno med prvimi, ki uvedejo nove asistenčne sisteme. Tako kot že Arteon pred njim, tudi novi Touareg ponuja aktivni tempomat, ki se samodejno prilagaja hitrostnim omejitvam. Kot prvi Volkswagen pa Touareg ponuja sistem, ki preprečuje, da bi sploh lahko kak avtomobil izsilili, recimo pri vključevanju na prednostno cesto. Zaznava namreč prečni promet. Vloga tehnološkega pionirja pa seveda ni naključna. That makes Volkswagen a bit more premium in the volume segment than our competitors. We are top of volume, but we are not a premium manufacturer. But the Touareg has proven, and we sold nearly 1 million cars of the Touareg, that it really can compete against premium manufacturers. Pri tem je zanimivo, da se želje premožnih kupcev po svetu kar precej razlikujejo. Touareg je zato najprej evropski SUV. Zanimiv bo tudi za Kitajce, za Američane pa menda ni. Tam recimo navdušuje Atlas, še večji SUV. Perfect car, the so-called soccer mommy car, which is extremely big, outside, inside, very spacious, with a reasonable price. No, tipični evropski avto za mame malih nogometašev je Tiguan Allspace. Za vsaj en cenovni razred dostopnejši SUV.
Novi Touareg pa recimo svojo cenovno pozicijo jasno izraža, da v Wolfsburgu začenjajo delovati kot skupina znamk iste hiše, ne pa kot skregani otroci. Deležni smo bili namreč naslednje izjave. If someone really needs the space and someone really says, I need a 7-seater, then he can really feel free to buy the Audi.